Kakasi Students Union East Jante Hills District Union haka laipo tarik unai tong arja arpusaw kalalej ban panjing siya no Deputy Commissioner ka East Jante Hills District ubalong ro chairman ka District Ayush Society halor ka jingbam khot thungkam hagi khatru tuligi kam haka 10 bedded Ayush Hospital Rambai. Kajingwan panjing siya ka union ka long hadin maklayo jing ujor nagi samlawat kam babalay lasat ya kita gipus. Ka union kalaong bagalong ka bapala bana kalyang chairman District Ayush Society lingba katanat ka kot kakya haka district kam shamla khot lot baro ki pos kumbala batha hendrai la khot tang arpusaw tuli bat yakani baro la lap lingba ka RTI. Haka hendrai tari ulo ber arja arpusaw ka union kalalit bani kundu yo DC berim ka district bola kpi mentai ka riboy district ban pensyai babalay kim khot yaki pos bat ka jubab bau DCUI ka long ka bam syai satya. Haka jingbam hun ka union kalapan da ka RTI halor kani bat lap na kalyang director ka Ayush Government of Meghalaya haka santri urampang arja arpusaw ula batha shaw chairman ka District Ayush Society badiban khot saupot ligi post nadu grade 1 hadu grade 4. Kani ka pen suba bat pen perkhat balle se kan don ka thungkam bam khoj halendat. Ka union kala dawa no Deputy Commissioner badiban pensyai patba lani ai da ka jingtho bale yaki pos la susat barah ka nukurukom kin thung bat pendapat yakini ki khan rut lagi pos ki badangsa hadu menta. Jung kendo jungi yo dising dan kasni dalam halor ka mat thungkam thunjam bede baka Ayush Hospital Rambai. Kejingwan kendo jungi yo disi kanong din bagalyo ko ujor no patba ba kidon kato net ligi pos kiba nagaliang ka district Ayush Society dan dia nagaliang naga health department juga district kamsim na palay ti halor kani marmar ka andrew manay balay aja apusaw nila yo ban kendo yo DC ubalong ro kumu chairman juga dengan district Ayush Society jadi kendo jongi halor long ba ingin ikuan panjing saya ba balay yakin di pos amsim lakon andai tu kopor imsim layo ka jubab ka ba sai ngilang cukup andai ngilang cukup disi omba yakini gipus kibon pula kibelang over qualified amar kiri grade 4 post bat kan sim cincar ya gibor berdepet ban penyat ban trans kani ban khot interview te kani kapan perkhat ini ba lese kajing plan jomu balong ba kandon ka backdoor appointment ne ga jing thung jam ka rong khoi te marmar hi ga yang asai ni lawat jing tip lang baga RTI ba ni lala ba naga go directorate juga Ayush lang ba commissioner Jerome Beda aga santri penai rampang ajar pusau ula patha ya ka district Ayush Society bakin khot ya barok saupo tu post mereka belongo apan kalong ba tang arposal tuli na pedeng gisang tuli ikot dagi khandre tuli bat kipos imsim lakot adu menta menai bat kani la perkat yang ini bat nilai yo kan kendo yo disi yang tagasni ban pancing sai susu kalau kani ba bali adu menta ru padon gajing sai ne gajing pensai ne kaliang jong ka bor bedepet ne do disi bat udisi abangi kendo tagasni ula pensai sini ba yakin ini kan revli post kita lagi grade 4 post lakdon gaji penbaik ba naka liang ke employment exchange department juga district kintungi gini dan bagi candidates kita laju apply ke hoi ni suku ba kata gajing senjinjar juga bor bedepet man penlong kita ki entrance ini lagi personal interview habis David ni post andai ke bangi kwa naga district naga sorkari ba ya kum gini ide gin pensai so pai ba kenang bau pai ba unam sa ko undung kide kadang dawa kan jongi kalong ba kin pensai ba balai ki country lagi pos ki islam man kami balai ki melakan kami ba lada ki penmi ro dan lada ki tumru ganu kur kom gitu kata gede jing dawa jongi ba kemat do mat disi ni mana pada kalian jom disi ro udah mencur udah kabur ba sian agak disini in sepensai na kalian distrik ba yakin di pos balengin khat ba kanu kom gitu ya ban lene ban pendak ini pos
kanong rem hi bangi yang kaseng kalong pa agano ka recruitment kemudian abade ke sorkar aba ibu kulop anang hape ke sorkar anang yo ke sorkar kidai ban khot ne kunsai sapai ba kenang ba kum kini gicai kanam don kata gajing ketung kam tunjam kam koi kanong rem bangi kendo UBC menta kalong man paus ke partai ba dada kino recruitment kiba yadai ban kam sorkar dan kino department kadai ban long ko khoi usuba ban kadai ban long sai sapai ba nama kumpul syukun kamau pi ba kum kini hi gajo kamat gi isu nagaliang gas na trekam jungi kepada ha mau kerwat nagaliang jokiru kita lap kum kini kadan dan mereka iba pelabat kalong ba UDC dan Chairman Jong Ayush Society badan hantai kimanjur ban khat yakini ba kebo jingli ba tingi ba balai haga district jungi kimla ban khat nagaliang sesisen is nagaliang sen is no ban dawa matban sesisen ba yini di pos district administration ni bor badepek kenapa pensai support ba banur kom kintung yakini di kanren di pos ba balai kim sim lalaman demi iki kata Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya